RMN Listen Win Anodan Basket Edition Dinhi karon nga barangay atong naabtan nga naminaw sa DXDC ang usa ka suking tigpaminaw. Ilailahon na nato siya. Pangalan nato, ma'am? Lorilyn Labra. Gabay lang pangutana, ma'am, kay isip avid listener. Amo lang gud kang pangutanon kung unsang orasa ang programang Kuskus Batikos Morning Edition anchored by Radyoman Irene Lumusbog. 4 a.m. to 6 a.m. Sure na, ma'am, di na nimo ilisan nimo hang tubag. Sure na, ma'am. 4 to 6 a.m. is correct! Yay! Dawata, ma'am! Isa-usaw na to, bay, ang unod ni ining basket. Ay gulay nga ampalaya, isa ka tray nga itlog man, isa ka pack nga bulad man, lamas nay mantika, kompleto na siya. Salamat kayo sa DXDC. Sukat pa jud kani adto nga batan-on pa ko. Naminaw na jud ko og DXDC. Daghan kayong salamat. Ayan, congratulations, Ma'am Lorilyn. Ayan, mga kasama. Kauban na to si Radyoman Joel Biray alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kini si Radyoman ay Miguelita Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition